Avalkı Kırgız halkının Kırgızkan dermenen gelseken, asıldardım Manastay Karaçı gevmenen gelseken, Adırlı jurtsun Aykölü kavlan Manas bas, Jakşılar tuğulgan jereken mına jaratkan merin çaçkan jere. Gülgünde gülgündümüşüm, gülgünde kızım gülü kaydı vasile belselim. Akçıvek giygen de selgilir, al gezle güzögüne bolcu katarım. O Jaratkanım, elimizge kut bere gör, bereke bere gör, ынтымак bere gördü. Bıyıl kutuşumuz жақсы olsun, ырыскысы мол болsun, ынтымагыбыз бекем болsun. Жерimiz, elimiz güldöp, önügü össün. Eң негизгиси тынччылык болsun. Қалған екен да өз? Уже Шеріп күтіп қойып шынарда. таң атқанша даяр болып қалады. Şu sizдің қылған тілектеріңіз еліміздің тілегі болсын. Еліміздің başı sizsiz. Başınızdan devlet ketmesin, kut ketmesin. Үйіңізде daim тынчтық, аманшылық болып, birinci денсаулық, екінші кеңшілік. Allah Teala sizlerге ketpes devlet keng peyil versin. Rahmat can. Батаңыз тейсін. Бардық жалпы елімізге тейсін. Баткен жерге өзде тынччылық болсын. Құт береке болсын. Сүмелеріңізде. Рахмат. Tuğulgan bir yaşında bildim gel, 2 yaşa gelgende hürrem bolu bildim gel, 3 yaşında aybatı, üstünde gayratı, 4 yaşında gelgende törelerde salmağı, 5 yaşında gelgende. Sümelet kaynatkan akılecek apalargan rahmat, jelpinip hizmet kılışkan siyahtın ıntımağı bir bolsun. Alatau Kırgız halkından uqqanda aymır bolsun. Batken degende bulsa, baktılın elden barkında. Ramulansın manayga yetip jarkırap, Alatau elim kıvansın. Dağıla jeygan karşında, aygol mana zavullan. Kazanımız kaynadı, karkıraday tizilgen, Razakıptın elinde, Abdükadir atamız. Саламатсыздарбы, урматтуу баткендик туугандар. Мына бүгүн эми эртең Кудай буюрса күн менен түндүн теңелген мезгили болуп майрамдаганы турабыз буюрса. Майрамыбыз кут болсун, жазында ушул ийгиликтерди, кут берекени берсин Кудайыбыз. Мына бүгүн тай казан деп коебуз Кыргызда. Ушу 1 тонналык тай казанда сүмөлөк бышырып, апаларыбыз мына тегеректеп турат. Kuttуу болсун, берекелүү болсун, токчулук, молчулук алып келсин. Анан эң негизгиси баткенибизде тынччылык болсун. Кыргызстан негизи Баткенден башталат. Ошондуктан мына Баткен жергесине келип, бүгүн мына Исхак Разаков атабыздын атын коюп, шаарды атап келатабыз. Мурдакы Исфана шаарын Исхак Разаков шаары деп атадык. Эртең мына ушул жерде Nooruzga карата майрам өткөрөбүз. Мунун бардыгы ушу биз Баткен жеринин өнүгүшүнө, мындан ары өсүшүнө, бардык мындай жакшы мындай жеңилдиктерди берүүсүнө түрткү болот деп мен ошо атайы Баткенге келип Ноорuz майрамын өткөргөнү келип отурамын. Ошол эми мына төкмакындарыбыз дагы төгү бурдап кетти. Негизи илгертеден биз кыргыздар өнөр адамдарын, төкмөчүлөрдү, манасчыларды сыйлаган элбиз, дагы да сыйлайбыз. Кудай буюрса бир топ шарттарды түзүп берип атабыз, дагы да түзүп беребиз. Мына ушундай бир жакшылыктар жасап атабыз. Ал эми Баткен элине өзүңүздөр билесиздер, өзгөчө статусту бергенбиз, азыр жеңилдиктерди берип атабыз. Болгон күч аракетибизди, мамлекеттин күч аракетин, болгон мүмкүнчүлүгүбүздү Баткенге салып атабыз. Анткени уже Баткенди биринчи кезекте Баткенди өнүктүрүп албасак, биз Баткенди жоготуп алышыбыз мүмкүн бир топ жерин. Ошон үчүн мына көңүлүбүздүн бардыгы сиздердин мына Баткен жергесинде. Кыргызстандын башталышы болгон. Майрамыңыздар дагы бир жолу куттуу болсун. Аманчылыкта болуңуздар, бар болуңуздар.